Horas, selamat pagi. Bapak inang nilongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Isesehan nami use hita bani sogoton marhite rigapan sigano pari. Aima ayat harian natar surat bani buku Efesus bindu 4 ayat 32. Senon ma hatani. Tapi basar manasyam sama nasyam paridop niuhur anja sirsir marsisapan dosa songon panasap ni nebata bani dosa nasyam ibagas Kristus. Bapenang kurien nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Pakaian ahadone pakai hita lahu marhorja sadaryon. Totu doma adong ibagas pikiran ta baju aha warna aha janah bisa jadi doma ipasirsir hita nabodari tene. Totu pakaian ai boy tene merubah kita. Semangat do hita atap lang bani sogoton ibagas na mamukah horjata. Na totu aima anggo pakaian baju na lokot bani akulat taon. Tapi Bapak inang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus bajuta atap pakaian ta sebagai halak na porsaya totu lang sekedar pakaian songon nalokot bani akulat taon. Tapi siol pataridahkon identitas ta karakter ta sona ege bakko hakristenon ta. Ay maase marhite hatani ne bata batta sadarion adong tulu pahara na maningon ipardiate hita janah napataridahkon buah ni haguluhan ni haporsayon ta na maningon marlegan do hapeni hita pakon duniaon atap boy sobuton maningon barani do hita tampil beda itongah-tongah ni duniaon. Aha manani ay janasonaha manani hita patalarhon ay ibagas parguluhanta na parlobe sahali isobut nok kanayay tene basar manasyam samah nasyam. Totu adong do lawan ni nabasar on ay masongon na isobut bani ayat na ilobeni riting niuhur gila marah sorgang-sorgang panrisaon apa sagala hajahaton. Nah hagano panay lang irusukon ne bata kumbata ay mahataridahan goluh ibagas sa gulapan. Tapi bata sa lagu halak na porsaya habasaron ta ay maningon do talar samah kita. Natotu maningon itanda hita do bapainang kuryen nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Bahasa habasaron ta sedo pitah marharohan humbagas niat tatumang. Sedoroh pitah humbagas uhur tatumang. Tapi habasaron ta ay mamarharohan humbani holong ni nebata na marian ibagas uhurta. Ase habasaron ta ay sedo pasal aha na sinahap konta sonaha paniseta lang tene. Tapi sonaha kita maparlahohon hasomanta. Sonaha kita makurjahon na madeyar dopak hasomanta. Ase ito tuhon do ay marhitehon ni horja ni naibata horja ni hatani naibata nadop manorangi paruhuranta. Napaduahon bapainang kuryen nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus ay
ase halak na porsaya tetap pataridahkon horja paridop ni hura. Natotu ijon bapainang Korea nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus paridop ni hur sedo pitah pataridahkon holong niya teta atape rasa kasihanta hubani hasomanta. Tapi paridop nihur mararti doai ringgas janah podas tanggap dopak hasusahan ni hasoman. Natotu pasal hasoman on bapainang Korea nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus maningon do hape takas bata isedo nagabe hasoman bata jana ijon mahape ni maningon pataridah konon tado bahasa idop ni hurta ay sedo pita hubani halak na maridop ni hur hubata tapi maningon do hape maridop ni hur hita hubani haganup halak artini ay ICP ay na marhasusahan, ICP ay na perlu iurupi hadir hita bani sedia tene songon juak-juak ni naibata. Ay maase napatuduhon na lubih bagas use ipinduhon do hubata bahasa itong-atongan ni parguluhan taon lang tarbahen lang maningon iya kuy hita maningon isa dari hita do bahasa marlegan-legan do hita ito panebata marlegan cara marsahapta marlegan cara talopadas kon pandapota marlegan humani latar belakang ta pakon buy ope parleganon bata nah parleganon ba painang boy do hape patubuh kon pertinggilan atape pasitik. Nah halani ay ma ase ibagas parleganon ay napatuluhon asibuy tetap hita tampil beda sebagai halak na porsaya itongah-tongah ni dunia on maningon do hape pataridah kononta hasir sironta manasap dosa ni hasomanta halani aha bapay nang Korea nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Anggo adong hata na makatahon, langadong jolma na sempurna. Sedo nalaho tene makatahon. Ase ipaturut kita na masambor ay. Ase ipaturut kita na lang madiar ay. Lang bapay nang tene. Lang nasituju hita bani na lang madiar. Tapi marhite ko na sirsir hita manasap dosa ni hasomanta dopak kita berarti ijay domma ipataridah kon hita bahasa nehorjahon taay ayma buah ni biar dopak Jahoba masih perlu hita biar dopak Jahoba halani bapainang lang tarbahen halak laho manasap dosa ni hasomani anggo lang isasap nebata dosani artini ay pita Tuhan Yesus dohasa naboy manasap dosata ay maase halak nadop sinasap dosani halak nadop isasap Tuhan Yesus dosani aido na marguguh jana aido naboy manasap dosa ni hasomani ay maase anggo sirsir hita marsisasapan dosa marian ma itongah-tongah ta dame ni nebata jana sadarion pe ibagas dame ni nebata ay hita marhorja martambah maguguh ta malas ma uhurta halani ay ibagas sa ganjang nyarion pataridah kon hitama habasaronta hubani hasomanta pataridah kon hitama idop ni hurta hubani halak na marhasusahan jana sirsir mahita
anggo adong na mardosa dopak kita, ase mar sisasapan dosa. Amen. Martonggo mahita. Terima kasih mabamu Bapa. Nadoma ipatalarham habasaronmu, marhiti pagkahulungimu, ibagas Kristus Jesus, nadop manasap dosa nami. Halanya Bapa, ajari hamhanami tongtong, ibagas mandalani guluh nami sa ganjang nyarion, ase tetap basar hanami, ipataridahkon hanami horja paridop ni huran na humbamuin, jana bani hurang lodih ni hasoman nami, sirsir hanami marsisasapan dosa. Terima kasih mabamu Tuhan. Amin. Salam sehat bataganupan. Selamat marhorja ma ibagas sadarion marhasoman habasaron na humbani nebata. Shalom.